Na konferenciji za novinare poverenik G17+ i Ujedinjenih regiona u Pančevu i Južnom Banatu Saša Pavlov je saopštio da ima, kako je kazao, ekskluzivnu informaciju da je Ministarstvo ekonomije Kačarevu dalo 37 miliona dinara za završetak vodovodne mreže. Pre nekoliko minuta prebačena su sredstva, znači iz državnog budžeta za potrebe završetka vodovoda u naseljenom mestu Kačarevo. Mislimo da je to od velikog značaja, s obzirom da se taj projekat zagovara već jedno duže vreme, da se u javnosti i uopšte u medijskim istupima, da mnoge kategorije udruženja i političkih stranaka koriste to za neku vrstu promocije, međutim niko otvoreno do sad nije rekao koliko tu sredstva nedostaje i koliko sredstva treba da se to završi. G17+ i Ujedinjeni regioni Srbije smatraju da su sela koja pripadaju gradu Pančevu slabo razvijena i prepuštena sebi. Jedan od načina razvoja za sela, ali i za preduzeća, jeste nadogradnja postojećih poljoprivrednih klastera povrćara i voćara, kao i oživljavanje stočarske proizvodnje. Pavlov je istakao primer hladnjače i mlekare. Kao pozitivne primere koji dobro napreduju, Pavlov je naveo Starčevo i Kačarevo, a regionalizacija i decentralizacija kao jedna od osnovnih programskih načela G17+ i Ujedinjenih regiona bi, kako je Pavlov rekao, u Pančevu mogla da se primjeni i tako što bi sela dobila status opština. Pokušat ćemo da razvijemo ideju predviđenu nacrtom regionalizacije, a to je dobijanje statusa opština neke od ovih naseljenih mesta, ne samo radi neke teritorijalne organizacije u skladu sa nacrtom programa regionalizacije, nego pre svega sa pokušajem da se ljudima koji žive u ovim naseljenim mestima dozvoli da sami rešavaju svoje probleme, normalno uz našu pomoć i pomoć svih autoritativnih činioca na političkoj sceni i lokalne samouprave, znači da rešavaju sami svoje probleme, a ne da se njihovi problemi generišu i čekaju na odlučivanje političkih centrala. Za 25. februar zakazana je Skupština gradskog odbora G17+, na kojoj će biti birano stalno rukovodstvo, a usvajaće se i plan i program rada ove stranke u Pančevu.